Srbija je jako napredovala u zadnjih 2-3 godine u ženskom nogometu. Pojačala im se kvaliteta lige, doveli su i neke strankinje, doveli su u Spartaku 2 crnkinje, jedna iz Ekvatorijalne Gvineje, jedna iz Nigerije, čini mi se. Imaju i neke Amerikanke čak u sastavima. Osnovao se klub Crvena zvezda, on je u biti Crvena zvezda se fuzionirala sa Laskom iz Lazarevaca, koji je onako imao dosta dobru školu nogometa. Napravili su s time kvalitetu lige zanimljivom jer imaju 4 do 5 sastava koji se bore za prvo mjesto, uz legendarni Mašinac koji se još u bivšoj Jugoslaviji bio rival Maksimira godinama. I taj Mašinac je ostao i dalje dosta dobar, a pojavili su se, kažem, taj Spartak iz Subotice i Crvena zvezda, mislim da je i Napredak iz Kragujevca ili iz Kruševca, ne znam sad točno isto, u borbi za prvo mjesto i liga im je jako neizvjesna, samim tim i kvalitetna. Mlada reprezentacija U19 se kvalificirala na Europsko prvenstvo, što je veliko iznenađenje u europskom nogometu. Čak jedna Njemačka se ove godine nije uspjela kvalificirati, a njihova U19 reprezentacija se kvalificirala među 8 najboljih. I to dovoljno govori. Imaju stručni stožer koji je profesionaliziran. Gospodin Milan Rastavac, kolega, je bio instruktor muškog nogometa i dalje ima tu funkciju, ali se više orijentirao na ženski nogomet. Dakle, on je instruktor u Nogometnom savezu Srbije i on je involviran u rad sve 3 reprezentacije na način da je izbornik U19 reprezentacije, a asistent je u A i U17, ali mislim da je ipak on nositelj cijelog projekta. I sviđa mi se njihov način rada jer je suvremen, jer je utemeljen na radu i na razvoju igre, a i imaju sustav 4-3-3 koji počinju već uigravati sa U17 reprezentacijom i ne odustaju od toga protiv bilo koje reprezentacije koje igraju na isti način. Nisu opterećeni rezultatom, što normalno ne mogu ni biti na kvalitetu, i to im progresivno donosi nekakav napredak, što je čak se pokazalo u ovim kvalifikacijama. Na utakmici sa Engleskom igrali su 2-2, što je bilo jako veliko iznenađenje. I taj drugi gol s kojim su izjednačili u zadnjoj minuti je bio fenomenalan. Baš su izigrali Engleske, mislim da su one bile u šoku jedno 3 mjeseca poslije toga. I onda su nama učinili medvjeđu uslugu jer su Engleskinje protiv nas ušle u utakmicu puno ozbiljnije. Čak su to i njihova izbornica je to naglašavala u engleskim novinama, da im se ne smije dogoditi to što im se dogodilo u Srbiji, da su s tim više još opreznije. I to se je vidjelo u ulasku u utakmicu protiv nas i ozbiljnost kojom su pristupile toj utakmici nama nije išao na ruku. Pokazali smo da se možemo s njima nositi. U prvoj utakmici imali smo 1-0, prvo poluvrijeme, imali smo igru i u drugom poluvremenu, iako su nam zabili oni 3 gola u drugom poluvremenu, mi samo 1, ali imali smo puno udaraca na gol, čak mislim da statistički smo imali više udaraca u okvir gola od njih. Njihova golmanica je bila stvarno izvanredna tu utakmicu. Mi smo si sami zabili gol, imali smo tada problema unutar kadra u zadnjem dijelu obrane i to je nam bio određeni hendikep, ali to neko rivalstvo sa Srbijom mislim da će donijeti, da će nam se konačno i nama otvoriti. Bit ćemo hrabri, ući ćemo hrabro u utakmicu s namjerom da pobijedimo, mislim da će nas to dovesti do pobjede.